Good afternoon everybody. Njera-inĩ nene ya Thika nĩ kwacirithania Florence Muchemi, Cecilia Githualu, Sigashiro na Stella Tambo a magoti ma Thika na Murang'a maranyitanire na maabitha angĩ kũgenera atumia arĩa mohetwo njera-inĩ ya Thika. So wherever you are. Mũcirithania wa igoti nene rĩa Thika Florence Muchemi oigĩte rũhonge rwa njera nĩ rũmanengerete marĩtwa ma Ohwo a mahĩtia manini arĩa matungatĩte kĩoho kĩa ihinda na rĩu maya kũrekererio nĩguo kũnyihia mũhatĩkano wa Ohwo njera-inĩ. Wakati huu tumepewa list na officer in charge of prison ya wale pengine wamefugwa kwa makosa ile dogo dogo wamefugwa, lakini pengine wamefugwa ikapita kidogo au ni kitu ingetaka kuangaliwa tena, ndio tupunguze hizo numbers ziko prison. Na wale ambao wanagojea makesi yao wagojee kwa matumaini, waone wako na opportunity ya kujitetea na pengine Mungu atawatendea ndio wapatikane hawana makosa na watoke nje. Rĩrĩ maabitha a igoti na a njera mekwambĩka mĩhang'o ya kũhũnga na gũthũrima Ohwo arĩa mendekithĩtio kũrekererio. Ohwo aya moritwo kuheana ũhoro wa ma nĩguo kũhũthia mĩtaratara ya kũmarekereria. Ukifika mbele ya probation officer sio wakati wa kusema uongo, ni wakati wa kusema ukweli ili huyo probation officer ajue atafanya nini na huo ukweli, sio? Usimwambie kwenu ni Murang'a na ninakuja kujua kwamba kwenu ni Kakamega. Wamama oye! Kwa hivyo tushirikiane na probation officer. Tutakaa chini kama mahakimu na pia na judge wetu tuangalie vile mmesema hayo yote mmesema, because hata nikiwaongelesha saa hii niseme tuta reduce, si lazima nikae chini na wenzangu ndio kama tuna reduce across, si ndio? So mjue tu tunawapenda, tunawajali na tunawafikiria sana. Hĩndĩ o ĩyo Ohwo arĩa maraigua mataiganĩire na moimĩrĩra ma macira mao moritwo kũhanda macira igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko nĩguo failo cia macira mao iguũrio werũ. Ikiwa kuna mtu anasikia hakufanyiwa haki na hakuenda appeal, unaweza kuleta hata application ya review ya kurekebisha na hiyo itaangaliwa. For the remandees there is a lot of hope, as they have said. There is a second chance. Umepata bail, umekuja pengine umepatiwa bail lakini imekuwa juu kidogo. That's why you are still here. And as the magistrates have given you assurance and even the probation officer, mkirudi kotini, be confident. Mnainua mkono mnasema siwezi kuraise your bail term, si ndio? So that now it can be changed. Ohwo atumia njera-inĩ ya Thika no matugĩtwo na indo itiganĩte cia mahũthĩro ma o mũthenya kuma gĩkundi kĩmwe kĩa andũ a wendi mwega. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.